Sinibingelele sinamukele kwi-Reactive 1 Stories namhlanje ngiphethe udokotela. Bafethu namhlanje nginitholele into kade niyifuna. Udokotela uzichazela ngayo ukuthi kahle kahle yenzeka kanjani, usizakala kanjani ngomuntu ngayo. Abathi bona induku zawo ezimfishane. Namhlanje bazothola usizo. Abathi bona uvuthondaba umama akafiki. Namhlanje bazothola usizo. Abathi mina umama ngimjabulisi. Namhlanje uzothola usizo. Dokotela sikubingelele sikwamukele ku-Reactive Stories. Siyabonga kakhulu ukuzivusela nathi siyanibingelela. Namhla sidabe sikhuluma nje ngento lehlupha emadoda kakhulu kuphela. Ngoba abantu besilisa lababa nalenkinga lesitawukhuluma ngayo. Uma uwesilisa unalenkinga yekuthi kufe imizwa. Lakha sinayo imbida lekhona kuvusa imizwa. Futhi ke uma unenkinga yekuthi induku yimfisha ngoba kuyenteka labantu ntolo sidomkhaba semkhulu. Induku seyincane kakhulu ayisaveli kunembida lakhale sikuphuzisa yona yekulula induku. So bayathi ke bantu bakudala ukuthi lento lo beyivele yenteka yentuka ngethi ihlahla letitsite letenda ukuthi umuntu wesilisa ahlale ngikubomkhulu wethu lemuva bewuthola ukuthi una 78 years but unemntwana lomncane lobele kwakho noma sokunesincane sina 20 years yena una 70 something years but bekaqhubeka lo mzala perform ehlula umfana lolubhungu yini kunethinto takhona tekuqatha kunethinto takhona tekulula lenduku ukuthi ihlale ngoba nestrength neqina kwayo kuyacounta kulomdlalo lo so nakudlalwa ke lo mdlalo ufuna silenduku icine ngempela kuzito udla letinzawo kahle ikhone kulungisa kahle tonke letinzawo makajabule ekhaya so naw ngabe sawunaleyo nkinga le ngoba lo muntu uthola ukuthi iyavuka mara ivuka ibhabhalala ayiqini kahle so sithi nje emadodzeni kukwala kwenisekuvakele fika nikudokotela anilamlele nihambe niyosebenzela bafati benu lapho ngidakunika into noma ungashuthi ivideo utawulingisa lamaphoni usebenze ungemi manje dokotela unomuntu othi mina nginesithembu ngiyahluleka umama bambanalisa kahle kusho nomuntu onjalo angagijima sekudokotela umuntu nje lo nesithembu ngiyena kakhulu lo senkingeni ngoba uyithola ukuthi izolo ade ethole lo mfazi omncane wamshukumisa ngempela ngakusase kuseni ivuka lento ayisasebenza ukhathele so uma unale mbiza zala ekhaya uqathe kahle ulungiswe kahle wonke umzimba uservice ngoba iservice kahle kahle nemoto ke engaservice iyablock ucarburetor igcina ingadumi so nalapha siye sithi kunema tube la blockako endwodzeni lothola ukuthi akasahambisi kahle igazi ngoba lento le ivuka ngekuphamba kahle kwegazi so make sure ke ukuthi uyindoda uyaservice bafazi bakho bonke bo10 utaba service kahle uma uthole lenduku kadokotela le ephuzwayo noma uthole le yokuqatha noma uthole eyokhothwa ngoba kuyehlukana ukuthi isimo masisibheka sikanjani. Okay. Dokotela kunomuntu othi mina induku yami ayivuki nje inhlobo ikhatheleke lese khona uvuka isheshiphi iyehle omunye uchaye ayivukishe uthi lutho ayivukishe usazabaleke mengabe ukhuluma mama wasekhaya mfana bathintane ngoba usaba ukuthi uzoyihlaza uzigwayona ayivuki le njalo uyayivusa ke le ufuna uhlalela kimi 2 days ivuse ula angathi kudabuzweni kabantu ngoba ufuna ivukela ekhaya kodwa nje sitawubona ukuthi nangabe ufuna kuyitesta ungayitesta apha banenge lapha sidutane nePortchepstein bakhona labo make bemarket lapha ungayotest so sifuna ukuthi lo muntu la asuke la testiwe banenge amadoda efika la athola ukuthi vele beqishile qishi suke siyivuse lento yisukume nabo besifazana bayefika la bayithola imizwa isasebenzi bathe bayalimala makwendiwa sinayo yabo ukuthi bakhuthale empedzeni. Okay, shuthi umuntu ovaliwe ngokuhlambe bethandana nentombazane iyambona sijona nomunye wathi lo uyangijwayela ngizomvala uyamlungisa lo njalo nalomunye futhi unemizwa nje ekhathele vele uyalungisa bonke uyakulungisa kukhona uthola ukuthi umuntu bamecisile kukhona ukuthi umuntu uthola ukuthi ubhajiwe abantu abaningi into babulela kakhulu khona isifo ekuthiwa idrop lesifo leso uthola ukuthi base lapha esibhedlela noma ke singalapheki kahle lesifo uthola ukuthi akakakliniki lo muntu thola ukuthi lento seyiyenda ukuthi lo mthimba wakhe ungaperform so nalaba lababhajiwe siyabelapha nalaba lothola ukuthi becisiwe siyabelapha nalaba futhi abafuna kucushelwa abafazi bangadliwa siyabenzela awu ngiyakuzwa sengivala dokotela kunesihlahla ethiwa satshalwa mesikhula lenduku yakhe yakhula ikhona njalo ngizwe nje ikhulunywa social media bafike bayibone la ekhaya sikhona leso sihlahla la ekhaya siyahamba sisitshale kahle nethi ukuthi mfuna nyalo kule in our days sekufuna ngathi singatshalwa ngumuntu one Jared Luck. Okay.
cause kudala wawusitshala esigangeni ehlathini kwakungekho lula ke ukuthi bafana nyalo yonke indawo seyinemizi sekusikhathi ukuthi kungaba ihlathi nje kungahambi umuntu. So manje ungathi ungathola ijaridi lakho la uzositshala khona uyala izingane ukuthi lesihlahla lezi imbali yala ekhaya usibeke lapha ekhonini uhle usinisela kusinisela kunendlela yakho ke na unisela isihlahla sokukhulisa induku kunendlela futhi ekusithena ukuthi uma suyibona ukuthi hayibo ngoba phela ngagcina ifike einyaweni naso ubona ukuthi hayibo nayi lento seyiphakamile sowenza sure ke ukuthi soyathena ke sesiyakufundisa ke so uthaka lo muthi uyawufaka ke siyema ukukhula isihlahla sesiye eceleni ke induku yakho seyiyabalance ke. Awusifani madoda. Dokotela sesavalayo manje sifuna ukukhumbuza ngespecial. Kulabantu abathi hawu ngaqala ukukhuluma ngespecial. Kancane nje ngespecial bese siyavala. Special isimhla ka 3 August. Special ufaka 1000 ku account levela ku YouTube kuphela. Futhi ke special uphatha 5000 na uthi kudokotela. Special kakhulu sigcile emntweni lofuna uqeba, lofuna kuba nemali. Nako lokumqoka. Cha, dokotela sabonga kakhulu isikhathi sakho. Sophela sihlangane futhi ngokuzayo. Siyabonga dokotela.